bazalwane umuntu kaNkulunkulu fanele ngimbone ngisekhona ngimile phambi kwakhe ehlakazi into emfihlelo ehlakazi engesabi indoda engasabi ukuthi ngihleli la engasabi ededela izinto zasezulwini ededela ngikhona yini menzabe lendidisi kwacindezelwa angacindezelwa abayeka kwabantu abagift asebenze in the house of God afiyeke iphiwo azingena emadodeni kuphela iphiwo azingena ebantwini bonke ibhayibheli lithabiso umngayitho kuzoqina uNkulunkulu uyathula umoya wakhe phezu kwenyama yonke amadoda akazazokwenza amadoda eze izizwe zenze ayathi kodwa maseyifikile nidunyelwe ninomsina kuyefuna ama-scriptures already zemakingona ama-scriptures iphezu kwenyama inkonzo ayifeka ngabhayibhelini iphezu kwenyama ifundiwe lento masiqale isiphasi njalo masiqale isiphasi musu usifundisele ngafekiye wena uloku usifundisa ufesiyela uloku usifundisa ukuthi usibanibani wazalwa ubani isizaphi leyo Moses bazalwane wazalwa ubani siyeke sifuna uthiko thina futhi lento yamoshazela yona ayihambe nomoya ingahambe nje nenyama uzigcwelela ekhanda lakho bazalwane nizoqila abakhosikazi ukuba bishop uthini ba bishop ubelwa nathi cha ngiyaphinda futhi ngithi yekani lamakhosikazi asebenza wafundise ngabusehlaswe lamakhosikazi agifted uNkulunkulu wanikile ngisho ama-gifts of healing deliverance lamakhosikazi ayashumayela mawuwenike ngishumayela uzozwa ukuthi wathi umlilo phezulu ezulwini mawungaba phambi kwayo usho ukuthi uyindoda ayiyeke ukushumayela bese iyayeka ukushumayela shumayela-ke mzalwane osixoxela ama-stories asifundi siphinde sizwe asifundi kuyizwe enjalo nakuyizwe la intention thabiso mhlawumbe iyona funda lento ethi amagada landi yona lento amakhosikazi ethu akazilutho umabhishop uthatha imoto bazalwane eyinkonzweni yamakhosikazi eyofundisa amakhosikazi usho ngabe ngama nomabhishop eyofundisa amakhosikazi fana funde omama nisuke emizini yenu nambe nofundisa amakhosikazi sibe ney'nkonzo lezine kungekho muntu khona wena wedwa udrive imoto nomngadi uyoshumayela emlazi engekho umngadi uyoshumayeza amakhosikazi angahamu kongangisho umngadi angahamu umngadi phambi kwabo moya amakhosikazi awukhonzi kahle asenzisi futhi asenzisi izokumosha lento usenzisa ngoba manje uyabona into wenza thatha umuntu phambi kwabantu ukumbona umuntu umeshaya nabantu ediniwe emfundisi haleluya ngiyacela sikhoza udiniwe phakathi uxabene nomngakhe ekhaya udiniwe khaya ayihlekisa uzokwenza inyani phela wonanga umuntu ayihlekisa kanti kubanga into engekho utshela indoda la ekhaya indoda yenzeni kanti kubanga nemali esiko kwenza ibambe imali esiko ama-gift yakulendlu kanjani awasebenzi mayibona ngalo ukuthi umuntu umvangeli akayeka bafethu hamba ayovangela ungalokhu kuthiwa uphilani uvangela kuwona-ke igqoke ibhuluku uphilani kanti kukhona ubalo lapha emlazini ukhona ulo uhlengiwe uyekiwe ngoba intombazane uhlengiwe uyekiwe intombazane ayinayo uhlengiwe intombazane ayinayo uhlengiwe ngakhulu into eserious kabi akhona amantombazane afuna uJesu afuna uhlengiwe wame phambi kwabo khona amadoda adlala ngamantombazane afuna uhlengiwe kuzothiwa nganza kwethu ngoba izipho zikamoya funa zisebenze nginomuntu kuyakhuluma kodwa ngikhuluma nomama wethu uthi my brother isikhathi manje ukuthi ngiyeke uma ungabiyeki ungakhohlwa ukuthi ngiyambanga uzokwehla indoda an original man ifike ibonje uyadlala ifike ibhibizi iyathanda nayo le ndoda ukuhlala nomfazi
manje motion nayo ngamqondi uzofika umnikazi wakhe noma uyazi bafethu ngimxokele ngimtshela uhlula nje ukuthandaza uzothandaza kanjani phela ngoba nali iphumezi nawe uyathandaza nje nali iphumezi kanti yena lo mama lokufanele uyathandaza ethandazela nalo iphumezi manje lifimile mina ngiyakhuluma mahamba ngithi phumezi suka endleleni kaNkulunkulu suka mawufuna ukubona uNkulunkulu enza isimanga nemangaliso suka endleleni akusona isikhathi sokuphumezi lesi isikhathi sokuthandaza njoba inkosi ngeke iziveze izinto ngakhe kunento engeziveze no fika la every Sunday noma singekho thina ivele ingasebenzi ifihlakala uthothi ukhona umnikazi wayo ifihlakala phakathi kwethu akakwazi ukusenza lokho unkosikazi ngemuva amikona indoda ngemuva eloke ibaba umfazi ibesewenzani masenze nje besewenza mawule wenyathela uyangizwa dokotela unyathela nje kuba kuyindoda ayifaka ibhluku yena mekhulumile ukhuluma kangcono yena nje mekhulumile mevula iBhayibheli yena usibona yena eyinkosi mevula iBhayibheli ucabanga ukuthi ukuvula iBhayibheli ukushumayela abona lo ngicela ukukhuluma futhi nalo baba ngithi webaba iyeke le hlezwakele ezulwini uNkulunkulu uzwile manje ukuthi uyaganga wena uNkulunkulu ukunikeza unkosikazi ukuthi akakugade wena ubona ibhola lokugenda ungayenzi lento bafethu ngiqinisele ngitshela yona lo mama asakwazi ukuthandaza nanti ibhola na uzothi noma ngathi ngisacela ukuyomthandaza ngisebhesi methena ubhizi kufanele kuma yonke into noma uNkulunkulu ethi ufuna ukuyomthandaza kanti kufanele wema brother ufanele umkakho umuyeke ahamba ayothandaza noma ngathandaza 3 days okwemuyeke nje unkosikazi wakho ahamba ayothandaza ulale wedwa lapho kuleyo ndawo emthandazo ukumyeka onizobothi ukusenza kanjani ulula sebenza ngama-verses usebenza ngomuntu asebenza ngama-verses thabezi banganani abantu abanama-verses bangona nwaba abantu abanama-verses kodwa akonto khona abantu abangenanto abamaphambi kwabantu vele kwenzela izinto ngenxa yokuthi namakhosikazi athandazayo ngemuva yakodwa manje miyeke mawufuna ukuthula ekhaya lakho yeka lo nkosikazi lo nkosikazi ubizwe uThixo othe ngisho lo nkosikazi ubizwe uThixo ngecebo uzosiza wena manje wena usiza ulufundo elikahle wena uzosizwa kahle wena uzosizwa kulento uyazi na ukuthi wena uzosizwa dedela lo nkosikazi omboneke lutho uyazi umuntu abanga ukuthi ukuthi uwutho akasithandaza izipho zikamoya zosebenza manje makuzodedela wonke umuntu nje manje avele senjani a-operate kwi-office with gift yakhe